Izizalwane zaseZimbabwe eziphethe incwadi ezibizwa ngolwasemzini kuthiwa iZimbabwe Exemption Permits zijabule kakhulu ngemva kokuthi inkantolo ePitoli izolo ithi yona umphathintambo wezangaphakathi akalalo ilungelo lokuyafaka isikhalazo enkantolo ephezulu ebizwa ngolwasemzini okuthiwa iSupreme Court, ngoba siyakwazi ukuthi kulesinqumo esathathwa inkantolo mhla ka-28 June 2023. Inkantolo isithi yona umphathintambo wezangaphakathi kazange enze kuhle ukuthi aciche lokho kuthiwa iZimbabwe Exemption Permit. Yikho-ke uminister wasegijima esiye court siyacela ukuthi aphiwe ilungelo lokuthi ahambe ayefaka isikhalazo eSupreme Court eBloemfontein. Ukwenza kwakhe lokho umphathintambo kwenza ukuthi isinqumo esasithethwe enkantolo singasasebenzi, simiswe ukusebenza, singathi ngolwasemzini suspending the judgment, ukuze kuphele konke okwakusenzakala okuyabe kuzokwenzakala enkantolo. Kodwa-ke njengoba inkantolo isithe yona akalalo ilungelo lokuthi umphathintambo wezangaphakathi agijime aye Supreme Court eBloemfontein, kutsho-ke ukuthi-ke ama-Zimbabwe Exemption Permit asezaphela ukusebenza mhla ka-28 June 2024. Okwakhathesi sikhangelele ukuthi sizwe ukuthi umphathintambo wezangaphakathi udokotela Motsoaledi uzathi sokuyiwa ngaphi kusuka lapha, kumbe bazozama ezinye indlela futhi. Kodwa-ke laba abaphethe izincwadi lezo okubasalele ukuthi sebengabe qhubeka nalokho abakwenza ukuze kuyefika u-28 June 2024 mhlawumbe kumbe kuze kuphume esinye futhi isinqumo esizothathwa.